Feels good. Biraryoshye se. Cya kindi cyamukandagiye kuva kare. Gira sa yiturwa indi. Yakiguyeho n'urubumba. Yewe. Uranyishe. Feels good. Biraryoshye se. Byose byunamye. Umuhumetse. Ayo datawe. Ibumba rirakapfa gusa. Ibintu byane iby'iburayi. Agiye kugenda abona ibindi biraje. Asa yiruka. Ayiwe. Cya kindi cyamuhondaguye. Wankanda. Ayiwe datawe. Ayiwe. Cya datawe urugabo rwamukandagiye kuva kare ararwishyuye. Filmira. Agiye kugenda ararwibuka ati wamusenze igihe wankandagiriye sha. Kandi cyamukandagizaga inkweto arimo nakishyuza ibumba. Filmira. Abandi baturutse hakurya kandi ibi byababaye. Mbabarira. Yewe. Arimo arimuka. Nuva huri. Abimukaga kabwa barakarekuye karamanuka. Oya gutabara kabwa. Yewe uratabaye. Kankuru bizu. Akira. Hey, irikabo. Put it away. Fupi bari bamugonze shaho. Hano ni mu Buholandi. Donation. Murashaka impano mwaduhaye ku mpano tukajya gufasha abanyafrika kubishwe n'uburoro. Hello, Morgan. Who am I? You're right. Ninde? Someone's after me. Hari abantu bamiga. My man couldn't find you at the coffee shop. Abasore nabohereje nibagusangaho mu gakawa hamwe ngo wanyweraga ikwaho. What happened? Bo byagenze bite? I had to leave. Where are you? Ngomba kugenda wowe urihe? On our way to Rotterdam. Ndi mu nzira ngiye kuza muri Rotterdam. Stay put. Guma huri. Stay put. Yes. How long till you get here? 3 Byagufata igihe kingana iki kugira ugere hano? 4 hours. I'll come Amasaha 3 kugera kuri on a hano. military jet. Where are you? Nje mu ndege ya gisirikare. Urihe huama? Ndinde urihe? Where are you? Uri. Komoza uri. I'll call you then. Ndaguhamagara nyuma. Yatangiye kutizera buri muntu. Na ya karita boss yari yamuhaye isigamo. So why don't we just kill him? Twamwisha ariko. Because we still don't know what he's found out. Ntabwo tuzi nicyo musenzi yamenye. Ntabwo twapfa kumwisha. Afternoon. Once the transaction is complete, we'll have nothing to fear from him. Uyu munsi nindangiza gucuruza imari yanjye nta kintu turibe tutinyuriye muswa biraba birangiye. Nothing to fear from him. Uyu mugabo kumbe uyu mubosi babaganga ibitwaro bakoze uyu munsi nibwo abigurishiriza hano muri Rotterdam. Aravuga namara kugurisha intwaro ze kariya kagabo ntari bo kigatinya. You take care of the 3 Einsteins upstairs. When the deal's history, so are they. I want that lab pristine and no evidence left in this building. It's being dealt with. Ndagira ngo ducuruze turangiza gucuruza nta kimenyetso na kimwe nshaka kugira ngo gisigare muri iyi nyubako. I Burayi rero basigaye bagenda ku magare. Amagare nayo ni amazungu. Ni Burayi. Dore amagare y'amazungu ni Burayi va kuri bya bindi byano ngo we bana wahazangurishije Pinobaro. Pinobaro biracyabaho. Pinobaro muzijyana. Ni Burayi. Umuntu agenda asutamye agaramye baragenda Ngarama wajya bari muri pisine. Yewana amagare ya Ngarama wayabonye? Hari n'aya makeri umuntu agenda asutamye nk'igikeri. Ni Burayi. Yasyagari we. Dore kandi kagare kameze nk'ako ibicumba. Ni Burayi. Yasyagari we. Ni Burayi. Bantu baraparika amagare kandi buriya cyo umuntu parika gare bari boss cyane. Amagare yenze kurusha imodoka. Babeshye se. Mwese mubure kugura amagare uko mumenya abasirimu aho bari. Ubusirimu na amagare. Ntabwo nasubira i Burayi harakicwa n'uburoro.
bapipi barishimye ngo yangaragiye turayoboye kumbe batazi ko naba Junior bahari na Sankara. Junior na Sankara baje ngo turapfuye noneho karabaye nje bajya gufata ibibanza kuri Nyabarongo ngo baziyahura vuba. Bisigaye bijya imigambi ngo tuzamurogesha asubira i Burayi ndinkwashe tarume kwa sha. Simba besha jewe. Nanyoye isubyo rikarishye. Nta wandoga ngo bizafate. Kumbe nyama yarwo rwa ruzingo rw'umwojo rwahisemo kuza gutera cya kigo ruciye muri za Mondisi. Ngurwo guca mu mwanda ntacyo birubwiye. Rumeze nka yakuza niwe. Atera indi myanda yari ruguyeho. Yakuza niwe wamenyereye kurara Mondisi. Njya maze yakuza urara ahantu habi cyangwa ngo kubera ko nuko ivunye. Ngumba nagangitse ni rutuma ivu. Mano. Hey, nice joint you got here. Oh, I'm getting to Lake Rotterdam. And I see the general's got security nice and... Jeza kugera inahanga muri Rotterdam. Ndabona general afite security hagije. Sasa general idero yagomba gukora zo kugurisha bya bisasu byakozwe n'abaganga batatu. Yagomba kubigurisha n'iki kubicuruza n'ikigabo cyari kimaze kugera muri Rotterdam. Yeah, and he's been expecting you. General yaragutegereje. Kombo ko kije kureba general hari urundi ruzingo rutatume narwo ruje kureba general nguru. Urebe filime ngo iraryoha. Babyita melange. Iyo baguhaye ibintu bidahuza bitanahura ugasanga inyama bayiguhanye n'ibirayi n'ibitoki harimo n'ubunyobwa n'ibintu bidahura na gatoyi. Data we. Babyita katogo. Ngo niko mama jirira. Niyo mpamvu abyimye inda. Yacha mama ariko n'ubusanzwe gifite iromba nimukajya mukibona kuri. Kirirwa kimvuga cya mama jiwaje barakinteje. Nzakibaza niba ari ihembe je nzakibaza. Ako nari nyirashe musha mu ndirimbo y'ibikwembe. Habuze gato. Iyo muhumetso nari nkupasuye je nta mikino. Je nta mikino. Nonsigaje kuzapasura umuhumetso wa pipi. Wa mukobwa yari umusirikare kandi ufatika. Over here, this entry point and here. Inyubako general umunsi yagomba kwicururizamo ibisasu bye. Ni nabwo ingabo za Rotterdam zifatanyije na CIA kuva muri Amerika umukobwa no wa CIA. 24 hours surveillance. Bari bateye ikigo umugabo yari arimo. Immediately. Yes, ma'am. Hey, we wakagabo uri arungurika ibiki hano ni wanyu. Ceceka ngwino mwereke ibyo ndunguruka. Ngwino urupagasi rwano ntabwo rukazi. Kamubise urugo ryikaranje. Barupfundikira mu masafuri. Mera nk'inkoko y'umurangise bagiye guteka. Kapfe nabi. Kara ruhaditse nka kwa kundi bahadika inka. Wambwebwewe. So that's what happened to the power station. That rocket is really something. Nuko byagenze umunsi bari barimo gusuzuguma ibisasu na ndimo kuguha. Nta nubwo byarashwa aho ngaho ahubwo byasuzumirwaga handi dore imbaraga bifite. Baraganira ku by'ibisasu kumbe hano uruzingo rurabyumva wa mu general n'umugizi wa nabi na colonel arimo mugana. Now that's what I call quality advertising. Can you imagine the amount of energy produced by these fragments? My client prefers reality to imagination. That's why we're not giving you all the money up front. Abakiriya banje ni ndavuga mberetse iki kintu bazatungurwa niyo mpamvu ugiye kwishyura amafaranga yose general na colonel. But I'd say $500 million is more than enough motivation for you to deliver a quality product. Mr. Nelson is not into giving charity. Believe me, he's getting a bargain. Umva hano tumiciro turimo ntabwo turimo kuganira ndetse no kuvuga ngo amafaranga uri bume naga ari biganiro. For 1/3 of the research project in South Africa. And he's getting a complete product. They're bringing this... Ukuvuga ngo ikindi cyagurame gicanye mu bindi ikindi gicu zakima ibintu birangiye neza. Just the merchandise right up. Bring it another pot of hot coffee. Thank you. Yumvisha ikibazo gihari gikomeye cyane abagabo barimo baragura ibisasu general maragurisha ibisasu akabigurisha n'undi mugabo ngushaka kuzabikoresha nawe ajya gushaka abakiriya. Uyu kumbe inyubako arimo ntayizi harimo arazenguruka ahantu ataza ashobora no kugwa ku bandi bantu bashinzwe umutekano hano ugasanga byakomeye. Akoze hano kumbe hakuno parafana y'ibirafunga vuba vuba karasimbutsa nawe urakabona kagabo ni parafu. Ba bose basabye ikindi cyayi
kumbe parafo harimo amayira agenda agahinguka hakurya aho barimo kuganirira. Take 20% on the deal, Am. Frank, I'm just a poor boy trying to make a living. Ndi umuntu nanjye ushaka gukora ubuzima, ni ukuvuga ngo numpa igice cya miliyari ibintu byose biraca igice cya miliyoni 500 z'amadolari. And keep in mind that we still do not have all the knowledge to control the energy expansion. Mumenye neza ko ibintu tugiye kubaha bishobora gutuma n'isi yose irimbuka. Completely. Yes, that's the problem. We need more time to solve this problem. Dukeneye ku kindi gihe kirenze kugira ngo ikibazo tugikemure izi mbaraga mutazazikoresha nk'ibisasu bya kirimbuzi banyakubaho. The energy could be used for a positive purpose. Izi mbaraga tugiye kubaha zizakoreshwe mu buryo bwiza bwo guteza abaturage imbere mu amashanyarazi. Right. That's very considerate, gentlemen. We had something a little bit different in mind. Can you imagine an ordinary machine gun with the destructive force of a ballistic missile? Muratekereza turamutse dukoze machine gun isanzwe cyangwa imbunda isanzwe anonina machine gun ishobora kugira imbaraga nk'izi gisasu cya kirimbuzi tuzikoze muri izo mbaraga mwakoze ya dati ibyo nago tubyemera ntago tujya dukora ibintu byo kurimbura abantu. We've already spoken about your daughter, Manfred. Wait a minute. And now you sell it to arms dealers. Yes, Take that's these it. gentlemen away. Seems they've overexerted themselves. This Mr. Nelson of yours is not only a very astute man, but he's also going to be very rich because everybody's going to want this weaponry. Dollars. Why don't you take our friend here? Waduhaye akanya ariko je n'uyu mugabo tukavugana ko ari twe turi muri business ya miliyoni 500 z'amadolari arashaka kuzamuha miliyari naramuka arangije kubona iriya CD mugeze mu maboko yasuzumye neza ni miliyari y'amadolari abagabo babiri barasohotse basiga abandi babiri. So hard to find good help you can trust these days. Muri iyi minsi nta muntu wo kwizera ubaho. Regia bank ya Eurasia niyo bari bagiye kohereza amafaranga y'Ubusuwisi nyirengo kumbu yari marareba na za mode pass kari agakoresha zeros. Hey, don't make a mistake. 1 0 makes a hell of a lot of ongeraho zero imwe ntago miliyari around when it comes to money. Iyo bigeze mu mafaranga nta mikino ibaho gwe miliyari 5 use kubera iki ni miliyoni 500 kwanza. Reka nkwereke gato ongeraho amafaranga ari batangira koherezwa yamuhaye CD uriya nawe muri marohereza amafaranga bakiri barizeranye. Call this swift banking and I still gotta wait. Come on. Hey, calm down. You waited this long. What's a few minutes? Tuza haracyari akanya nyakuba ahubwo iminota mike nibwo banki iri bugubona amafaranga. I still think there's too many people to know about this. N'abantu benshi bagomba kuzamenya ibi ngibi bagiye kunywa gakawa bayizira hakuno kunywa icyayi kumbe muri parafo bakoreraga business ari cyabarebaga kiri muri parafo. Commandos involved in the mission all met with a tragic accident. Abantu bose bari muri mission twakoraga bahuye na accident ikomeye muri Afrika y'Epfo nta muntu uzi ibyo turimo. Bombe harundi kiri muzima hano yabonye na password akakiriya cyatangaga amafaranga cyakoreshaga CD nayo bari bayitaye aho ngaho cyaje cyihuta urebe sasa business y'abantu kuna agiye kuyangiza yarabanje afata CD iri ibisasu iyi nayo naba agiye kugenda yibuka ko kiriya nacyo cyari kirimo kohereza ikintu cyacyo amafaranga kandi amafaranga naragenda ibisasu kwanza arabifite ko amabanga yose abitse kuri CD kwe musenzi waya amafaranga arimo kwangiza batanga bagura ibisasu reka nawe mufashe aza kuri computer y'ikigabo. You know, that statement kind of worries me a little. What am I? Rimwe na rimwe jya nkwibaza ungavuga umugabo dukoranura igitangaza rwose business nk'izo zivumburuta birimo biraganira nk'ibi boss amada yarabyimbye nambaraga bikigira mu muzima kubera ko amada yabyimbye cyane. $1 million, didn't you? Miliyoni 500 mukanya unanye ndazitsindisha cyane byizi kuba generali wabivamo kagenda uruhutse. Yagize gutya kumba afite agatabo yagendanye mu mufuka. Friendship. Ubwo bushuti akomeza kwandikamo izindi konti yanditsemo iri konti ya nimero do Save the Children. Yagiye biganira bikire biraririmba ubusa yanditsemo Save the Children Fund. Ikigo gishinzwe gutabara imfubyi cyitwa UNICEF ku isi abohereza miliyoni 500 z'ubufasha arangije acaho filimi iraho kawa ba boss bambwiye ngo umikawanze kuyibagaburira ya boss biri hakurya birimo biraririmba byacitse byishimye mwabonye imari n'undabonye amafaranga uraho wakigabo uru boss ntabwo rukizi ko ari haduyi cyaci boss kindi nicyo kizi ko ari haduyi. How's it going? Bimeze biti amafaranga aragenda Kandebe we bano gende jyana kawa yawe twabonye ndi kombe rukanye haduyi
Congratulations, General. All in good time. Felicitation General, amafaranga kugezeho kumbe yayobye. Baretse mbanze ndeye muri computer yanjye nibwo mukura muri ako kaganza kagufi wajyaho na Oscar. What's the matter? Not transaction about ni ngo amafaranga yahagaritswe. Ntabwo yagezeyo. Zeros? Yagenze bite? Zero ntabwo zuziye. That's funny. Birashekeje. It's not on my screen. Kure kara yanjye nta mafaranga ariho. What are you talking about? I just forwarded from our account. Uravuga iki amafaranga nyohereje kuri konti yawe none $1,500,000 dore ngizo hasi z'amadolari. Kumbe zagiye muri Save the Children Fund. Zagiye gufasha bwo gutabara imfubyi ku isi. The name of my account is Hinex Holdings. Umva izina rya konti yanjye ni Hinex Holdings. None izina rya konti woherejeho ni Save the Children Fund. So what? Well, it's not in Hinex Holdings. We ntabwo ibyo ngibyo byagiye muri company yanjye. Then Save the Children Fund? Ngo mutabara imfubyi ku isi. Haza kandi ka message k'imfubyi zishima do. Turabachimiye mwuka pamwe. Ayo data we! Somebody's been messing with my computer. It must have been that guy. Menya rwa ruzingo ruri muri inyubako. Seal off the building. Blow the floor search. Ufunge inyubako murushake, murubone, murwice. Bose bigeze What? He's in the building. Ari mu nyubako. That's it. This is the setup. You guys are trying to set me up. Murashaka kungambanira mumbeshya ngo kiri mu nyubako, ni cyane kiri mu nyubako. Yes, sir. Right there, that's the man. When you were pouring the coffee, you were messing with my computer. Ninde wakinije computer yanjye wa muhamba we? Ninde wayiriho? No, it was one of your own men. Yari umwe mu basore bawe. Umwe mu basore banjye. Where is he? Just outside. Cyari igishinwa kiri he? Menya kiri hanze. Igishinwa? Babona parafira afunguye cyaciye hano tu. Don't worry. Don't worry. I'll find him. Boss, ntugire ikibazo ndamubona. We can kill him now. Stop them. Mugahagarike munakica niba ngombwa kumbe karacisha hafi yawe. I want the building secure from top to bottom. Seal up all your... Inyubako muyifunga yose mushaka ikigabo n'ikigufi ni igishinwa kiresha na Oscar. Icyo kimurusha no mu byibuho gusa. Check the ventilation system. Nimukibona mushaka muri ventilation system hose bakoze parafo asora umuyaga. 3 stay alert. He's a special operative. $1 million to the team that kills him. Miliyoni y'amadolari ku muntu uri bumwica akamwambura sida afite. Now get going. Kira vuba. Yebana kuri miliyoni buri wese ari yahura. Depending on you two. Mwebwe babiri ni mwebwe magarariyeho. I'm depending on you two. Bose ari babiri yiyemeje. Arababwira ngo mwebwe babiri ni mwebwe nshingikirijeho. This goes any further, I want my disc back. Mbere yuko tujya kurema disc naguhaye Sid. Something on me. You think I'm some little punk you can just push around? Uracheka n'umuswa je wapfa gukanga gutyo Sid wayimaye ryari. Are you getting senile before? Sinagwaye Sid ujya kunyohereza amafaranga wayishize he kumbe Sid n'igishinwa cyayibye nayo. Don't you remember I gave you the disc like this? Na yiguhaye gutya ngo akira. Oh yeah, you gave me the disc. We ntabwo unyibuka ko nagushubije CD Gave me yawe. the disc back just like this. Nakwashubije CD nakira CD yawe gutya. If it on you. Reka musaka. We uransa kusaka ngande ukahamba. Abakire babatera mitara. Hey, that's the guy who was pouring. Kiriya nicyo gishinwa cyaje kimicyayi. It's him. Nicyo. Get out of the way. Egirayo nyirase. Get the man. Mbona barayimwambura. General arananiwe. Generali. Hasi. You missed. What an idiot. Mbega ukuntu uri umuswa. Ni gute wahuje ikintu cy'icyana nk'iki ngiki. Uhubuka. And you, Hanyuma short stuff. Bite byawe. You got my disc. Ufite CD yanjye. Iyi CD niyo witi yawe kandi ari yuri uguye hasi. Fraction of a second to give that disc back. Ufite amasegonda atarenze abiri ku CD yanjye. Rightful owner. Don't talk. Kill him. Wivugana n'icyo gishinwa cyice. What's the matter with your mom? Ufite kibazo kigiye ntabwo njya mubuka. Reba ukuntu ngiye kwacyambura CD. Huh? Yewe. Boss arasutama filimi ra. Ngo ntabwo ajya hubuka wowe katwa we. Sinjya mubuka reko. Yewe. Arasutama. Aiwe. Because of this, you stole and kidnapped and killed 9 good men. All for this? Wishe abasore 9 b'inzirakarengane bazima. Kubera iki gisada kimwe? Why you want to destroy life? Kuki washaka we kurimbura ubuzima bw'isi? When you can make it better? What do you want? Shaka Nothing. Nacho. Dore kuntu yegeza akaguru hino. Hajya ngo harimo imbago. Sha buriya gukira maze ukananirwa n'ibintu. Ure kuntu yegura akaguru akegeza imbere. Ureba ari. Dore bo kacwa. Hey! Wait. Over here! Ngicha kuno. Take the disc and kill him. Gifite sada muchiche. For children, thank you.
kubw'abana urakoze batabaye na miliyoni 500 ba boss baracyaryamye abandi barasutamye Okay. Call an ambulance. muhamagara ambulance boss mupaka seramaje ayo okay ngumeze neza muhamagara ambulance miliyoni 500 nazitaye Call an ambulance. Ciao boss banane barakatsindwa General, you okay? Call an ambulance. mujyane mushakire sede mundeke niryamire yego rushinu He's down there. Oh! Chinaman. Chinaman. Overhood. Dinda. Hogan. I'm trying to find you. Narinja kugushaka niyo narinja kugushakira. You're one. What are you talking about? Uri umwe muri bo. Uravuga ibiki? You lying? Wambeje. What are you doing here? Urakora iki hano? I'm working undercover. Ndimo ndaneka genda umunetse. I'm working undercover. Years to get into Charman's organization. I'm this close to nailing him. Ndiye hafi gufata abantu bendaga kugira nabi ndimo ndaneka umuntu ndi hafi kubafata. Yeah. Yego. I guess you saw me in the conference room. Once the money goes through, he's mine. Uriya mugabo amafaranga arangije kuyatanga n'uwanjye. Guki. Do you know what you've done? You've blown a 2-year investigation. Wangije iperereza ry'imyaka 2. You must have had access to the disc. CD tugomba gushaka uburyo twayibonamo. You got it? Urayifite? Yes. Yego. Good. Yes. It's crucial evidence. Iyi CD ni ikimenyetso simusiga. You keep it. Yigumane. Now. Noneho. Let's get you out of here. Reka tuve hano tugende. Now let's get out of here, Larry. You men found me at the coffee shop. I never told you where I was. Wamenye ko ndi kuri coffee shop wamenye ute? Found you. Remember the calling card I gave you? It's got a microchip in it. Narakuvumbuye ahantu warurire kanoza ka telefone naguhaye ko wagomba kumpamagazaho kagomba kunyereka aho uri. Location every time you use it. Uruko agakoreshaga namenye gahunda. Kill me. Those weren't my men. By the time my men got there, you were gone. Abasore banje bageze muri restaurant wagiye kumbe niwe wohereje abajya kumwica. Charman must be tapping my phone. You know, look, but what? Ko hari umuntu wakuroga telefone yanjye. Could have done that in South Africa. No muri Afrika y'Epfo barankuruye koko. Nabitekereza asanga uyu mugabo ko ashobora kuba ari muzima. Kumbe ikigabo ni kibi yamanuye imbunda. Must have sent the hitman after you in Johannesburg. But don't worry. We'll take care of him. Wirwanya witwaye neza. Buri umwese waguhigaga ndamubona tu. Look, I know you're confused. Ndabizi wa uburi mu mayobera. You don't know who to trust. Ntabwo si wo kwizera uwo ari we. You don't know who to trust. Like I said before, don't trust anyone. Narabikubwiye na mbere ntuzagire uwo wizera. You got the disc. This said urayifite? Ufite disc? Let's get you out of here. Tuve hano tugende. Disc ntuyifite tuve hano tugende. I might not get out. You keep it. Nshobora kudasohoka wowe yijyana. Akira n'imbunda ko imbunda cyagiye arimo kurekuramo amasasa yakuramo. Hari ukuntu yahinduye kariya ko mu mbarutso n'akawoherezamo isasu maze arabifunga byombi. Iki cyamutunze imbunda kirangije ari mu nzira agenda. Nta muntu wizera uyundi. Bas. You'll never know who you are. Ntabwo uzigera umenya uwo uri we. You will never know who you are. Bikuruye kumbe amasasu yafunze kare. Ntabwo ko kinzi. Yewe! Uraho urusasu ruri muri chamber ariko ntabwo yari ko kinzi. Focus! I might have amnesia, but I'm not stupid! I may have amnesia, but I'm not stupid. Nabuze ubwonko bwibutse, ariko ntabwo ndi umuswa. Don't trust anyone. Remember? Ntuzagire uwo wizera ibyo bintu urabyibuka?
get him. He's got the disc! Muzani your disc gafite. He's got the disc. Gafite said. Bas. Araka. Boss yavuze ngo aba babiri nibashinjikirijeho. I depend on you. Mbashingikirije kuri mwebwe. Trust us. He lost the disc. Jump off. On number 2, we take the disc and throw you off. Sasa abagabo bafite amahitamo abiri. You give us the disc, jump off. Uraduha sede nurangiza usimbuke winage hasi hanyuma icyakabira amahitamo ya kabiri niyanga kuba sede. Turakwambura sede ari twe tukujugunya hitamo. Ude sede winage cyangwa tukwambure sede tukunage. I like the third choice. I keep the disc and I throw you both off. Nanya mfite amahitamo amwe gusa. Ndagomana sede mbanage hasi mwembi. Good. Yes. Banzayo nawe banzayo. How long? 30 seconds. Uramukubitira igihe kingana cya masegonda 30. Igihe kituzuye umunota ngo arangije kumukubita. 30 seconds reka uzirebe film. Nangiye kukubarira. Baca umugani ngo nuko impyisi yigeze kurota umunsi umwe gw'intare yataye amenyo ngo irayatoragura bari yiyobora. Ibisazi nabyo birose byamukubise. Birarwa pipi rwigeze kurota ngo yanga nigeze kumukuramo ngo cyankuyemo gisinziriye. Naya kuno ryara birota ngo nanjye bana ngo kugihinde ngo ndoga abantu bakajyaho. Biribira. Uziko na Sankara yigeze kubirota ariko Sankara we ni murumuna wanjye napfa no kubyemera kuko buriya kizi gusobanura. Suko era ko ari rumuna rwanjye rurabizi na rwa Junior nuko. Yes, yengari. Kandi suko babeshya ibintu rega biba bari Imana iri mu muryango intambara iratangira uri yatangira kubana. Fight. Sakonda 30. Araki. Fight. Sakonda 30. Mokora. Gamba. Ujye kubita byaranze. Barakidiye. Uziko bishoboka mu masago na 30 arafunga. 35. 29 seconds. Not bad. 29 ntabwo urwanye nabi. Aburaga isegonda rimwe kumbe karacyari kazima. Ko ntaragwasa. Ayiwe. Sinzi niba kari gasaga niki. Cyeri kijunditse. Baraka gamba yongeramo. Segonda 30 tarakubita umuntu wiyemera. Katurore. Fight. Masegonda 30. Gebirahindutse. Yewe. Kote niryo rimukubitishije reka ndikuremo. Gebirahindutse. Karuvate. Gebirahindutse. Dore game. Teko. Karuvate iramukubitishije reka nyikuremo. Fight! Rugamba! Ayiwe yewe ntabwo ari yewe nguriya. Fata bagukubitiye amasegonda 30 ari wowe. Banza gorora uturenge. Aragorora n'ibikweto bibi wajyaho ni bya bidi. Agorora urutwe n'urutwe wajyaho n'urwa bidi. Wajya ngafite cyapfana na perezida wa Uganda wa kera witwaga Mbote. Mujari uyu namaguru gusa. Yewe. Maguru gusa bagabagira maguru my friends ni namanitse kuguru yewe uranzi yewe yanga. Hey! Yewe. Wino. Maguru we. Kunjani ya maguru we. Namichinu maguru. Kick. Birenjai maguru. Yewe maguru.
maguru gusa nako kazamura ibice yewe maguru yewe maguru ari hano maguru yewe kazamura ibimanyu yewe ufite umuvugo ukomeye niwe turi bubone barahonda yewe data katurebe umunyamufupa ndapfuye ayo data we ayo Go! Ubugabo rero nk'umugabo katipfuritse mu makarito ngo kajye gaca hasi y'amaguru yawe nta kuntu wagakubita. Ibyo byonyine byagatabara katangiye gutabarwa no guca hasi. Maguru akabura uko yunama. Kagasenze kagihera. Maguru yewe karamudodo bagatera ari babiri. It's over. Mwana game irarangiye nta bintu by'imikino bikirana ngo tukakubita turi babiri. Baraka dore midiyo. Yewe dore hasi ubonye bakorera banga badiha banagayo karanga kumanuka yewe data we dore piriye we uruzingo ruragaruka mwana utanaga ukapfa ukarenda kumanukana nanjye mfata birimira yewe uruzingo hagati yepanda atanaga mfata mwana birimira yewe uruzingo ruvayo ekurasede igwa hakurya right gamba sede ukwitanguranwaho iyo yewe ngigifuka cy'ibirayi hasi Jerry Where you playing at? Where's the dish? Sadirihe Fell down in the car park. China zahasiri ya madoka ziparika. Threw out in the car park. Mugakubita none nje kwifatira Sedi. Boss. The black bag, it's in the car park. Pick it up. Sedi kari hasi ma madoka ziparika mugafate over. Badiha kagori. Baradiha. Kumbe gafite ibintu kavanye muri Afrika y'Epfo bimeze nk'ibihembe. Ajamye mbazuru y'umugabo shaho. Yewe hasi. Itafari. Unda. Firimira. Itafari irinda tafari kashaka gushyira ku mutwe akuriherena. Ayo mwana umuma w'iburasta koko. Rasta bamukuriherena shaho. Abantu bose bambara amaherena mujye makubita muri. Muzunga magatabitu. Ararwara muzunga. Yewe. Bas. Amukuramo iherena. Mogis. Atumivu wagira ngo ni yakuza. Atumivu. Aratumivu nka yakuza. Hagarara neza se wongera utumuka irindivu. Rutumivu yagiye kumutera umugeri. Apo. Yatumye byarangiye.
kaya kuza shaka tumivu shawe nakabaje se yakuza ariko ni yakuza mu Buyapani pana ho mu Rwanda ese yakuza kutumivu ngo mwana ni iminsi mibi ni barara mwitaze abandi baje hano hari inyubako iberamye uku kubera makwayo niba yayifata amahirwe nibyo ntazi yarabirebye aho kugira ngo asubire inyuma bariya nabandi batsengurutsa abagabo akuburyo inyubako iberamye ya mutabara katrori kwiyahura ariko birazamuka ni byinshi apfa kwiyahura yewe wiraberamye ukuntu ariye wamanuka ukongera ugasunduka usundutse byaba bibi cyane ko wamanuka nabi arasunduka yewe gato yewe ahandi yakwinjira atare aho nze shabira hure birakomeye ngo aratera bogisi zahe iki kintu yavanye muri Afrika y'Epfo bamuhaye babantu bamutabaye kirakomeye kirimo runtu umeze nk'urwuma yuma yewe rimwe gusa niyo nzira yonyine Imana irebera imitimbwe ntihumbye. You bunch of baboons! Boss yarakabonye akaguryi kamuri inyuma. Can't believe you're still in one piece! You've got no choice, come on! Namahita mufite ngwino ngutabare, you got no choice, come on. Morgan ari maracika agakobwa kaje kumutabara kagakobwa kasaye. CD kantire ko gifite CD disc. CD magambo arambuye CD bisobanura compact disc. Nzajya mbabwira utuntu twose rega. Muzi ngo CD ma CD yanjye wakubaza CD icyo bisobanuye ntukizi. Compact disc. Erega narize mwoka apfa mwe narize bantu bakuru. Kicwe n'uburoro. Morgan arimo gucika. Ingabo zo muri Buholandi zaramuzengurutse zo muri Amsterdam. Rotterdam nako. Ebye imbere byakomeye. Aho yakatiye hose imihanda yafunzwe kumbe inyuma hari babiri bamukurikiye. Yagiye kugera hakuno n'ikiraro cyafunze nyuma y'abaruzuye abakomando baje. Soldiers of Fortune, ingabo zitunguranye cyane, Soldiers of Fortune. Iyo ndege yitwa Augusta no mu Rwanda zirahari za Augusta. Indege z'intariyani atari cyane. Kujya gucekera mu mazi bamarini baruzuye. Augusta ziri imbere ye. Hey, niba ari rokobuteri zihuta na za Augusta zibamo. Augusta. Commandos. Commando baruzuye barimo barashakisha umuntu uyu colonel gusa. Colonel bari umuntu ukomeye ukora ibintu bibi bitabaho. Kurikira umushenjisha. Think you can trust me now? You're just so young to be CIA. Young? We've got people who are 18. Ntabwo usa n'uwa CIA. Dufite n'abandi bafite n'imyaka 18. Abakobwa saya. NS1 Special Ops! Ndi colonel ndi wa Special Operations muri bubiki. Undercover! Ndane kaga. I know. Davis, amwambura ikarita. Kick! Wabariya! Kick! Jari! Way! Hey! Boya neka guneka ibiki. Hey, get him out of my sight. Mufate umuvuswa mumvana imbere yanjye.
Kobwa ari hano. Soldier girl. Kumbe niwe munetsi weme uyu mukobwa wonye. Wajya uno munyamakuru koko nko yabeshaga. Munyamakuru kazi wa hehe. Hey. Chabeshaga ngo nikiyoboye special operations. I'm undercover. Daneka, I'm undercover. I know. Ndabizi kurimo kuneka. Hey! Soldier girl. You're a disgrace to the CIA. Get him out of my sight. Ure gisaba kuri CIA mumuvana imbere yanje. You are disgrace to the CIA. Ura gisaba kabisa. Hari abantu baba ari gisaba ugasanga barasebye umuryango bakoreye cyangwa se umuryango bakorera. Nice cake. Ura uteye neza, nice cake umugeri mwiza. Wabonye kiki yanjye muzi ko kiki ari moto. Kiki ntabwo ari kakandi batera. Kiki ni umugeri bastard. Ngo ndumumotari ngo dufite ngo kiki yanjye yaracitse. Kiki iracika umugeri uracika ukapfa we. Kiki ni umugeri mujye mwiga. Nutera umugeri uvuga uti neye kiki. Ntabwo kiriya batera kiki ari kiki. Kiriya ni ikintu batera kiki. Ngo kiki yanjye yacitse. Nature. Sindi yarayifite. Yayinaze mu mazi honyine zapfa. I drop it somewhere. Bishize nyina za hano. Where are you going? Abye. Ntabwo mbizi kugeza nimenye. Yafashe inzira mugenzi. Ntabwo ari yizi. Agafilme nuko kagenzi izina ryako ryitwaga Who Am I? Ndinde. Ndabakunda. Wachana yoro. Wachana yoro. Niyo ndirimbo mbashejeresheje. Ndabakunda cyane cyane yari yanga kuva mu The One Film Production. Filme yitwaga Who Am I? Wachala. Wachala na yoro. Wachala na yoro. Wachala na yoro. Mutazabivuga ibingi babyita behind the scene. Ikurikirano icikwe. 河岸大地，誰人沒有過去？這天邊海角，有過誰和誰？問你一，誰與我過去？那空中一剎，照過誰和誰？從來言情多，浪漫別問我，錯過雙手開過，相隔無痕情火，夢裏便是我，放過說過一天一個開心多。Turacyakomeza. Wachala na yo.